Ni amafoto akomeje kugenda agarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye y'ibyamamare muri Hollywood cyangwa se muri sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangije ubukangurambaga busaba ko Bwana Paul Rusesabagina ufungiye mu gihugu cy'u Rwanda uretse gukatirwa n'inkiko zo mu Rwanda imyaka 25 barasaba ko yarekurwa. Ibyamamare muri Hollywood rero byitabiye ubukangurambaga busaba ifungurwa rya Bwana Paul Rusesabagina. Ibyamamare muri Hollywood birimo Don Cheadle wakinnye ari Rusesabagina muri Hotel Rwanda byitabiriye ubukangurambaga bwiswe Free Rusesabagina bagamije gusaba ifungurwa rya Paul Rusesabagina wakatiwe n'ubutabera bw'u Rwanda imyaka 25 y'igifungo nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Urugaga rw'abavoka b'abanyamerika ndetse na Clooney Foundation for Justice, inama mpuzamahanga y'abavoka ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko bose bakurikiranye urubanza rwa Paul Rusesabagina bakabona ko ari urubanza rushingiye kuri politike. Ku itariki ya 4 Mata nibwo urukiko rw'ubujurire rwashimangiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yari yarahawe rwanga kumukatira igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwifuzaga ko akatirwa. Ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rukuru cyo mu kwezi kwa Nzeri ku mwaka ushize wa 2021 buvuga ko Rusesabagina na bamwe muri bagenzi be bari bakwiye igifungo cya burundu. Urubanza rwakurikiwe cyane mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga kuva Rusesabagina yafatwa mu kwezi kwa Kanama ku mwaka wa 2020. Umuryango mpuzamahanga uvuga ko uburyo Rusesabagina yafashwemo bunyuranyije n'amategeko. Abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abandi barasaba abayobozi b'u Rwanda kurekura uyu mugabo bavuga ko ubuzima bwe bumeze nabi nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho. Mu makuru yandi reka turebere hamwe isura nshya ya Madame Ingabire Victoire mu maso ya guverinoma y'u Rwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma mu Kurarindare yavuze ko Ingabire Victoire umunyapolitiki wafunguwe ku mbabazi za Perezida Kagame hari amategeko amugenga kimwe n'abandi baturarwanda. Yabigarutseho mu kiganiro ku gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi n'icyakorwa mu kubirwanya cyabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi hari kwa kabiri tariki ya 13 Mata 2022, cyatanzwe n'umunyamakuru ukomoka mu Bwongereza witwa Linda Maverick, witwa Dimitri Sisi mu Kanyirigira, umwanditsi w'igitabo cyitwa Do Not Accept to Die, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda mu Kurarindare, umunyamakuru Jean-François Dipakier ukomoka mu Faransa ndetse n'uwitwa Bikesha Paul warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, cyayobowe na Ian Gwet n'umwanditsi wo muri Cameroon akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Iki kiganiro kibanze ku ngingo zitandukanye zishingiye ku cyasunikiye abagitanze kwandika ibitabo bigaruka ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye inzirakarengane zisaga miliyoni mu minsi 100. Ian Gwet yabajijwe mu Kurarinda uko guverinoma y'u Rwanda ibona Ingabire Victoire bigendanye no kurwanya bakanavonya jenoside. Mu kumusubiza yagize ati umuvugizi wa guverinoma mu Kurarindare yatangiye agaragaza uko Ingabire Victoire yageze mu Rwanda avuye mu Buholandi. Amagambo yavugiye ku rwibutso rwa Kigali yagize ati ikintu cya mbere nuko avuga ko ari umunyapolitike, ko ashingira mu bwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Niba mwibuka aza ino, ikintu cya mbere yakoze ni ukuza hano ku rwibutso, ati yaje kunabira abazize jenoside yakorewe Abatutsi, bivuze ko utitonze, ati jenoside yakorewe Abatutsi arayemera, ni nacyo gikorwa cya mbere akoze. Araje ageze hano arasura, arabunamiye, ashyizeho indabo, ati kugeza kuri ibyo bikorwa byose nta kibazo cyari kirimo. Icyo gikorwa ati kirangiye aracyari hano, ahuye n'abanyamakuru ababwira ko nta kundi nari kwinjira ati mu gihugu ngo simbanze kunamira inzirakarengane ziri hano, atariko iyo witegereje usanga hari abandi bantu batibukirwa hano, usanga hari ibindi byaha ati hano bitibukwa. Mukurarindare yashimangiye ko ku rwibutso rwa Kigali hibukirwa jenoside kandi nta kindi cyaha kingana nacyo cyangwa se kije ku rwego rwacyo. Ati ntiwihanganye ngo urenge amarembo cyangwa se nk'uko byagenze mu minsi yakurikiyeho ngo ujye gutanga ibiganiro ku maradiyo n'abanyamakuru ngo abe ariho uzabivugira, ahubwo ubivugiye hano. Ati handi hibukirwa jenoside, ati niho ubona ko hatibukirwa ibindi byaha.
aho utahitondeye ati harimo kumva ko umuntu waje agambiriye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi atutitonze ntiwabona ko harimo no kuyipfobya ushaka kuyishyira ku rwego rumwe n'ibindi byaha ati kandi ibyo ntibishoboka kuko jenoside iri ukwayo. Agaragaje ko abantu bakwiye kwitondera kuvuga ngo ni abanyapolitike ko bafite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ariko bakanyuzamo bagapfobya bagabanya ubukare cyangwa se bavuga ko hari ibindi byaha byakozwe byari bikwiye kwibukirwa ku rwibutso. Ati niba umuntu ashobora kuvuga ati icyaha cy'intambara ikibasinya ku muntu icy'intambara zisanzwe byari bikwiye kwibukirwa hano na jenoside nta gupfobya kutari uko. Ati ubwo rero yaragejejwe mu rukiko. Ingabire yakomeje gushimangira ko habaye jenoside ebyiri zirimo iyakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kuburana yifashishaga raporo zitandukanye zirimo na mapping report ariko akananirwa kubisobanura neza ngo ahuze ibyanditswe n'ibyo yavugaga. Mukurarinda yavuze ko mu magambo yavugaga ari naho hashibukiye icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha binyuze mu kuvuga kuri raporo zibonetse akazigira ize akabyemeza. Ati Ingabire rero hari ibyaha yaketsweho ati bikorerwa iperereza bibazwaho yunganiwe kuva yatangira. Ati iki cyaha cyo yigeze kugikurikiranwaho mbere ati yageze aho yivana mu rubanza ati yibwira ko ruhagarara ariko ahamwa n'ibyaha yagarutse mu rubanza mu rukiko rw'ikirenga kugeza igihe ibihano babyongereye. Yarafunzwe amaze gufungwa asaba imbabazi ariko hagati aho nibutse ko hari ibaruwa yandikiye perezida wa Repubulika irandikwa irabikwa. Tariki ya 15 Nzeri 2018 nibwo Ingabire Victoire yahawe imbabazi na perezida wa Repubulika asubira mu buzima busanzwe. Yari kuwasigaje imyaka 7 ku gifungo cy'imyaka 15 yakatiwe mu kuza 2023 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agambije kukibuza umudendezo ndetse no kuri mu mutwe abagizi ba nabi. Mukurarinda yavuze ko guverinoma y'u Rwanda imufata nk'abandi baturage b'u Rwanda. Ati ni umuturage nk'abandi ariko wafunguwe ku mbabazi ndetse hari n'ibyo agomba kubahiriza atabyubahirije amategeko afite ibyo yateganya. Ati yakwirengera ingaruka zabyo. Ati yanasubira mu buroko atabyubahirije. Ati ntari hejuru y'amategeko aramutse arengereye yakurikiranwa nk'uko undi munyarwanda wese yakurikiranwa. Twumvise ko hari ishyaka yashinze ati amategeko y'u Rwanda afite ibyo ateganya ngo amashyaka yemerwe. Niba ushatse kugira ibikorwa ukora iyo hari ibyaha byaguhamye amategeko afite icyo ateganya. Ni Alain Mukurarinda yakomeje kugenda abigarukaho. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riratabariza igihugu ca Sudani y'umumanuko rikagabisha ko abantu bangana miliyoni 7.74 canke 2/3 by'abanyesudani y'umumanuko basa n'abagiye kwinjira mu mafa y'inzara muri uyu mwaka hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwindwi. Muri izo miliyoni abagereranywa n'ibihumbi 87 nibo bazobangamirwa ku rugero rwo hejuru muri ico kiringo nyene nk'uko ONU bivuga. Ubusesenguzi bwa ONU ku bifungurwa muri Sudani y'umumanuko bwasohowe mu ndwi iheze bwaragabishije ko benshi muri abo bantu bashobora no kuzohatakariza ubuzima. Meshak Malo aserukira igisata ca ONU kijejwe ibifungurwa n'uburimyi FAO muri Sudani y'umumanuko yavuze ko muri ico kiringo nyene abanyagihugu batazoba bagifise ivyo bafungura. Amakuru avugwa ku ntambara Uburusiya burimwo muri Ukraine. Leta zumwe za Amerika yariyemeje ejo ku munsi wa gatatu ko igiye kurungika muri ico gihugu ca Ukraine ibindi bigwanisho, amasasu hamwe n'izindi mfashanyo mu bijanye n'umutekano bifise agaciro k'imiliyoni 800 z'amadolari y'abanyamerika. Amerika ivuga ko ari ugufasha Ukraine kwivuna ibitero by'Uburusiya mu buseruko bw'igihugu. Perezida wa Amerika Joe Biden yabwiye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko hari ibikoresho bishasha bigiye kurungikwa vuba mu gihugu ciwe. Mu gihe Uburusiya buriko burategura kongereza ibitero mu ntara ya Donbass, Perezida Biden yavuze ko Amerika izobandanya guha Ukraine ibikenewe byose kugira yigwaneko. Iri tangazo rya Perezida Biden rije ku munsi nyene abaperezida bane bagizwe n'uwa Polonye, Lithuania, Latvia na Estonia bose bari mu ishiramwe OTAN bagendeye umugwa mukuru Kiev ejo ku munsi wa gatatu. Bari bagiye kwerekana ko bashigikiye Ukraine. Nyuma y'umunsi umwe kandi Perezida Vladimir Putin
atangaje ko agiye kubandanya intambara kugeza ayitsinze. Umukuru w'igisata kijejwe imfashanyo muri ONU Martin Griffiths aheruka kugendera Uburusiya na Ukraine arondera ko intambara ihagarara, ariko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabwiye amenyesha makuru ejo ku gatatu ko bisa nuko iyi ntambara itagiye guhagarara vuba. Tugushimire Alois Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bafise amato akorera mu kiyaga Tanganyika barahangayikishijwe n'amatagisi bishuzwa uko amato avuye mu kivuko ca Uvira. Taxi ni menshi cyane kandi ayo matagisi yatubujije gukora. Uyo ni umwe mu barovyi b'abakongomani bafise amato akorera mu kiyaga Tanganyika. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwarasohoye ejo kuwa gatatu raporo ku bihugu bitandukanye vyo kw'isi kubijanye n'agateka ka muntu n'u Burundi n'u Rwanda birimwo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwasohoye raporo bwama busohora uko umwaka utashe ku bihugu bitandukanye vyo kw'isi kubijanye n'agateka ka muntu n'u Burundi n'u Rwanda birimwo. Ku bihugu vyompi raporo itunga urutoki inzego zishinzwe umutekano zihohotera abantu zirenze ku mategeko. Iradoma urutoki leta y'u Rwanda mu kuvuga ko inzego zishinzwe umutekano arizo ubwazo zihonyora uburenganzira bwa muntu. Umumenyesha makuru wacu Temistoke Mutijima nivyo adushikiriza. Ni raporo ngarukamwaka iyi ministeri ikora hagamijwe kugaragaza uko ibihugu byo hirya no hino ku isi bihagaze ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyo kuri uyu wa gatatu ikaba irebana n'ibikorwa byabaye mu mwaka w'2021. Ku byerekeye u Rwanda, raporo ndende y'amapaje asaga 50 iragaruka ku ngingo zitandukanye zirimo iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu, iyubahirizwa ry'ubwisanzure rusange bw'abaturage, umudendezo wo kugira uruhare mu bikorwa bya politiki, ruswa no kudakorera mu mucyo mu nzego za leta. Iragaruka kandi kuho leta ihagaze ku birebana n'amaperereza mpuzamahanga ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu, ivangura n'ihohoterwa rikorerwa mu miryango ndetse n'uburenganzira bw'abakozi. Muri rusange muri ibi byose uko ari 7, raporo iragaragaza ko mu mwaka w'2021 mu Rwanda hagaragaye inenge zitari nke. Nko kubirebana n'iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu, iyi raporo iravuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa n'igipolisi bikavugwa ko barwanyaga inzego zije kubata muri yombi cyangwa se bashatse gutoroka nyuma yo gutabwa muri yombi. Aha hagatanga urugero rw'amakuru yamenyekanye ko mu kwezi kwa 4 kwa 2021 abapolisi bishe abantu 5 bari bafungiye mu kasho mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ibisobanuro byatanzwe n'inzego z'umutekano ku yicwa ry'abo bantu nuko bashakaga gutoroka. Nyuma yaho mu kwezi kwa 8 naho raporo igaragaza ko Rwamagana naho ho mu burasirazuba hari umusore wishwe bikavugwa ko yari yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 akarwanya baje kumuta muri yombi. Aho hose iyi raporo ikavuga ko nta raporo yashyizwe hanze ku byavuye mu maperereza yakozwe kuri ubwo bwicanyi. Muri iki gice cy'iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu kandi iyi raporo iributsa ko leta y'u Rwanda itigeze itangaza birambuye ibyavuye mu bizamini byakorewe ku murambo w'umuhanzi rurangiranwa Kizito Mihigo waguye mu kasho mu kwa 2 kwa 2020 bikaza gutangazwa ko yiyahuye. Iyi raporo iranatunga agatoki leta ku kudakurikirana ngo hakorwe amaperereza ahagije ku mfu zo mu mwaka wari wabanje z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nka Anselme Mutuyimana wari umuyoboke w'ishyaka FDU inkingi ritarandikwa mu Rwanda. Kubirebana n'ababurirwa irengero naho iyi raporo irarondora amazina y'abantu na n'ubu imiryango yabo itazi aho baherereye, leta ikaba itarabasha gusoza amaperereza ku byerekeranye n'aho baba bararengeye. Abo barimo umusizi Bahati Innocent waburiwe irengero mu kwa 2 kwa 2021, hakabamo n'abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nka Vena Abayisenga, Eugene Ndereyimana na Boniface Twagirimana. Uretse igipolisi cy'u Rwanda gishyirwa mu majwi kandi iyi raporo iranatunga agatoki urwego rw'igisirikare. Iravuga ko haba hari abantu batawe muri yombi n'abashinzwe iperereza rya gisirikare bakekwaho kutavuga rumwe n'ubutegetsi bagafungirwa ahantu hatazwi, bagakubitwa, bagakorerwa n'ibindi bikorwa by'ubugome bibatesha agaciro hagamijwe kubakuramo amakuru. Iyo raporo ikavuga ko imwe mu miryango ikorera imbere mu gihugu ivuga ko nta bwigenge n'ubushobozi abakozi ba leta bafite bwo gukora iperereza ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu bikorwa n'urwego rw'umutekano birimo n'irigiswa ry'abantu.
Ku birebana n'iyicarubozo n'ibindi bikorwa cyangwa ibihano bitesha agaciro ikiremwa muntu, iyi raporo ivuga ko nubwo itegeko nshinga ry'u Rwanda ribuza bene ibyo bikorwa, yewe n'amategeko ahana agateganya igihano kiri hagati y'imyaka 20 na 25 kuhamwe n'ibyo byaha bijyanye n'iyicarubozo. Mu mwaka wose iyi raporo yakozwemo nta muntu n'umwe wigeze aregwa iki cyaha. Nyamara ku rundi ruhande, raporo ivuga ko hagiye hagaragara amakuru ko hari abafungwa bahohoterwa muri bene ubwo buryo bikozwe n'igipolisi, igisirikare n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi. Iyi raporo igatanga urugero rwa Paul Rusesabagina uba ufungiye mu Rwanda nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 25, aho yavuze ko mu minsi ye ya mbere mu kasho yapfutswe ibitambaro mu maso akanakubitwa. Iyi raporo ikavuga ko mu kumukatira nta